I pred kraj još jedna aktuelnost. Gradnja hidroelektrane Komarnica. Priču prati naš Slobodan Doknić. Ono makar što narod pričaše do danas, a potom gledamo i ono što danas kaže vlada. Mi od kanjona ne imamo do sada, nikada nismo imali ništa. Daj Bože da imamo sad. Bolje vijesti i projekta od ovoga nema, da bi neko Ovako su prije 2 mjeseca na javnoj tribini o elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hidroelektrane Komarnica pričali mještani Šavnika. Drugačije mišljenje imaju ekološki aktivisti i ljubitelji prirode iz inostranstva i države, okupljeni na edukativnom kampu Sačuvajmo Komarnicu. Pravljenje nove hidroelektrane smatraju besmislenim. Poručuje Elektroprivredi Crne Gore da novac planiran na izgradnju akumulacije preusmjeri na druge izvore energije. Znači, umjesto novca koji se ulaže u projekat hidroelektrane Komarnica, koji će u ovom trenutku biti između 350 i 400 miliona eura, mi možemo da uložimo u solarnu i vjetroenergiju i da jednostavno napravimo diversifikaciju našeg energetskog cijelog portfolija. Potencijal Komarnice prema ocjenama učesnika kampa kreće se od raznovrsnog biodiverziteta u samom kanjonu do mogućnosti razvoja turizma i poljoprivrede. A kako bi što bolje upoznali bogatstvo kanjona, organizatori su se odlučili na niz edukativnih tura. Idemo danas na hiking ture. Imamo 2 vrste tura za ljude koji su spremni, za ljude koji nisu toliko spremni. Imamo ribolovnu akciju i kajaking akciju. Dakle, napašćemo, da tako kažem, Komarnicu sa svih strana. Biće pogleda sa visine, biće direktno sa rijeke. Ovo je način da vi upoznate ljude sa prirodom i zašto nešto branite. Na terenu i njihovim očima da vide. Građani su se okupili u kampu kako bi sačuvali ovaj kanjon. Kažu, spremni su na razne vidove borbe kako bi Komarnica ostala netaknuta. Zamjeraju državi i lokalnim upravama što sela koja gravitiraju kanjonu nijesu putno povezali. Sa druge strane, smatraju da to nije ni posao Elektroprivrede. Moram da napomenem da su ljudi nekako omađijani pričom da će dobiti sa druge strane vodu i put, ali to su sve mogli do sada da im urade da su imali namjeru. Tako da neće hidroelektrana i ne treba hidroelektrana da dovodi put u selo, nego to svakako treba da radi i lokalna samouprava kao i država. Imamo i paradoks da na tim javnim tribinama koje su organizovane, Elektroprivreda Crne Gore, koja je jedna energetska kompanija, monopolistička, koja se bavi isključivo proizvodnjom i prodajem električne energije, priča o razvoju turizma, što je nezapamćeno, to nigdje na svijetu nema. Kamp je okupio preko 60 učesnika. Svi su saglasni da divlju ljepotu kanjona ne treba dirati. Prije svega u ovoj rijeci ima kapitalnih primjeraka potočne pastranke i lipljana. Znači, ko je god došao na rijeku da peca, zna šta je to. I koje je to zadovoljstvo i šta, od varličarenja do mušičarenja. A priroda je jednostavno nestvarna. Komarnica još nije u potpunosti istražena i to je problem. I na osnovu onoga što nije još u potpunosti istraženo, mi treba da donosimo neke odluke. Jer to što je rađeno i na osnovu čega će odluke da se donose, po onome što sam ja čitao, nije uopšte dovoljno. A definitivno mislim da Crna Gora ne zaslužuje da potopi jedan ovakav biser. Učesnici kampa smatraju da država ne smije preko Elektroprivrede Crne Gore da ugrozi kanjon Komarnice. Kako su kazali, do sada su rijeke i državu branili od privatnih investitora. Ovog puta situacija drugačija. Sada branimo državu od države. Elektroprivreda Crne Gore je u većinskom vlasništvu države Crne Gore i jednostavno oni guraju neki projekat koji je iz 1972. godine i koji u ovom vremenskom razdoblju u 21. vijeku jednostavno nije održiv. Prema planu Elektroprivrede Crne Gore, najviša tačka akumulacionog jezera dosezala bi do 811 metara nadmorske visine, dok bi prosječna godišnja proizvodnja električne energije iznosila 213 gigavat časova. A kako do toga ne bi došlo, organizatori kampa Sačuvajmo Komarnicu uputit će apel novoj vladi da se obustave sve planirane aktivnosti na izgradnji hidroelektrane. Njihova poruka je jasna. Komarnicu ima ko da brani.
Vi znate da smo i mi lično, da je moj politički background iz domena zelenih partija. Ali to ne znači da zemlju treba da gurnemo u potpuno energetsku zavisnost. I ova vlada za to neće biti sigurno. Ali treba vidjeti što su alternative, što je najbolje za Crnu Goru, što je najefikasnije za Crnu Goru i ići u izgradnju onih objekata koji najmanje imaju negativan utjecaj na životnu sredinu, a najviše povećavaju efikasnost. To je to, kazao bi obično premijer Abazović. A mi u ovom času obično kažemo to je bilo to za ovo izdanje i dodamo ime magazina. Gledajmo se.